Shalom. Selamat hari Minggu Mahubata Haganupan Bapa Inang Pakon Nama Poso. Tarpuji Tuhan naduk mambere panorang najenges hubata boy hita use marparsauran hubani Tuhan ibagas gereja taon. Isapahanami Bapa Inang naon ope parlobe marminggu i gereja on. Selamat datang mahubani nasiam, selamat beribadah. Sonai homa bani kuria na ijape nasiam marianan naman dihuti parmingguan marhitehon ni live streaming GKPS Padang Bulan ihatahon hanami selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hita ganupan minggu ta sadarion aima minggu UM. Tata ibadah ta ipasirsir hasoman tahun kuria gereja HKBP Huria Kristen Batak Protestan. Goran ni minggu ta aima minggu ek Saudi artini tangihon ham ale Jahoba. Jana topik ni minggu ta aima Jahoba do Raja. Hita ganupan paimah masuk hita hubani kebaktian ta ase parlobe ondoskon hita hadirion ta hubani Tuhan marhite na martonggo hita ibagas uhur tabe mangindo pangurupion ni tonduina passing ase ia manaman ramot kon uhur pikiranta boy hita tarulih pajupah hubani Tuhan tain martonggo mahita. Amin. Hita haganup kuriani Tuhan ta ipestahon hita donuan minggu UM riap pakon hasomanta gereja-gereja anggota na tergabung bani UM. Ipestahon hita on riap pakon hasomanta aima laho pagomoskon hasadaonta. Sonai age kerjasama bani gereja-gereja anggota UM. Gereja-gereja na tergabung bani UM Indonesia aima HKBP, GKPS, GKPI, HKI, GKPA, GBKP, GKPM, BNKP, GKPPD, GPKB, GPP, GKE, Sada Janah Marsanina Dohita, Pakon Sideaon, Marhitehoni UM. Ia ibadah tabani tahun 2025 on, ipasirsir hasomanta hun HKBP. Doningon pitah singer teman doning.
Shalom jana horas mahubat taganupan. Ipat sada Tuhan do hitanuan, marhite holongni natar sulurin. Halaniai, pasir sir hitama uhur apa pikiranta, laho mamukah ibadahta. Puji hitama Tuhanta, marhite doding haleluya, nomor 305 ayat sada, pakon ayat 2. Martupu ganupan manombah Tuhan. Pagihon hamma ale Jehovah, soraku nahudi lohon on, maidop mahur mubaku, anjaha balosi hamma ah, saina itayihon Tuhan do dilota, ay barang ise na mangindo saina bereon do hubani, ibere do natang si jengesan bata, halanyay, pada hitama puji-pujian hubani Tuhan, nasir sir manangihon tangindoanta, riap mahita jongjong. Hormati dorani jana pikirhon lalu malongan nabi nalini dia tetu mama agahon margu amapo saya Ibagas goran ni bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Amen. Hubamu doaw, alo Jehovah, marhat nengeran, ulang malopas ham au lalap bador, paluaham maahu marhitay hapitoranmu, ihusip kon uhurhu, sonondo nimu, pindahi hanima mabuhiku, buhimu matongon na hupindahi, alo Jehovah. Ulang mapanop kon ham buhimu do pakahu, Jehovah do panondang pakon haluahon bakku, mitor bani ise mamabiar au. Jehovah do batar-batar ni goluhku, bani ise maau gobir. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham ale Tuhan, ham do haguluhan apa pardamaian ben nami. Patugu ham mahapor sayon nami ibagas Kristus na dumamonangin. Asitongtong ibagas malas ni uhur apa pangarapan hanami paimahon parohmu magira. Kuasa niton duy na pasing manatongtong memberi hapentaran bani ganub kuryamu. Asilambin marhidorat hatamuin ben nami. Hama homa na mambere malas ni uhur bani ganub juak-juakmu. Bani na mambaritahon haluahon on. Patugu hama hanami. Ase tetap bujur mangihut kon ham ibagas tonduy. Apa hapor sayaon na sitong. Marhite kuasa ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul Kuria.
Nasiam hasoman hinaholongan. Pasirsir hita mauhur apa pikiranta, manjalo titah ni Tuhan in. Marhite titah indo hita, ibu bayi bani dalan hagoluhan nasitong, jana hata ni Tuhan indo, sinjatata, mangimbang dosa apa hamatean. Halaniai, dodingkon hita mapadanta marhite dodingta, KRI nomor 78 ayat 1 pakon ayat 2. Mengikut Yesus keputusanku. Ihut kononku, do Tuhan Yesus. Ihut kononku, do Tuhan Yesus. Ihut kononku, do Tuhan Yesus. Lang surutan, lang engkarang. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, dodingkon hita, ayat 82. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kuria na hinaholongan ni Tuhan, titah ni nebata-bata minggon, aima titah na parlobe da subani na patuluhon. Audo Jehovah naibatamu, nini naibatata, lang maloho marnaibata nalegan, sobali au. Lang malo ganaonmu, anjahalang malo usihanmu, barang aha na inagoryatas, pakon na itanoon, age na ibagas ba, pakon na itoruh ni tano, ang gunagabi si sombahon, barang si balosan. Lang malo sobuton gorang di naibata, anggolang tiba jujurni. Ay hona uhumni do magila, sagala na manghapukon gorandi. Sonaima titah ni nebata, ondos hubata gabi onjolan ni goluhta. Riap mahita mangindo gogo, apa pakasumanion ni Tuhan mandalan kon titahin. Ham Tuhan na ibata, pargogoy ham maaw, makorjaon titah muay. Amen. Nasiam hasoman. Makawah mahita bani dirita nagok dosa. Apa hahurangan bani pargoluhonta. Ay gati tumang dohita makorjahon pambahenan na soromban hubani rosuh apa hatani Tuhan in. Talup dohita hona uhum, romban hubani dosatain. Tapi halani idop ni uhurni, marpangulaki do uhurni mangidah hita. Halani ay, dodingkon hita madoding pangakuan dosa hubani Tuhanta. Mandoding mahita humbani buku Ende nomor 440 sia ayat 1, pakon haleluya nomor 320 sada ayat 2. Sai solhot tu silangmi, Yesus ingananku.
Sesolotu silami Yesus ingananku muwana mabarisi ima inumonku silami Tuhan ima pujianku Hai masogon sahatan Iende honorku Lau maau bay silang muin Sai idop na uhurmu Ulang tulak au Silang ni Tuhan kin in mapujionku Anggodas magira au In doding kononku Doding kon hita ayat na padua Jong mahuria Lama silamu in haporusanmu saidok nahurmu ulang tulak au silami Tuhan in mapujianku Anggodas magiraan Indoning kononku Anggo isepot kon hita dosata. Hatengeran ni uhur anjaha bonar do ia manasap dosata. Apa paborsi hita humbani haganup hagedukon. Halaniai do pakon hita ma Tuhan ta mangakuhon ganup dosa apa hahuranganta.
ham na ibata parholong ate bagal janah na pasing. Bapa nami marhitay Jesus Kristus. Mangako doha nami nuan. Nasuboy nami manggolu ang gulang marhitay holong mo. Ay do aseroha nami ibagastoro ni uhur. Mandupakon ham janah mangaku hagalikon nami. Iagolo nami usido songon biri-biri na kahow. Janah maniripang humbanidalan na sitong. Ulang mapapunjung ham hanami Tuhan. Halani dosa nami na bagalin. Takas doben nami. Iyaham ay manibata na so makarusuh kon banidalan. Bani hamatayan ni halak parjahat. Tapi iya si holhon hamdo. Asimulak hanami banidalan hasitongan in. Marpangulaki mahurmu ben nami Tuhan. Sasapham dosa nami marhitay kuasa. Apa idop niuhur ni anakmu, Jesus Kristus. Patotap ham makuasa ni tonduin manramot kon hanami. Asi apo uhur nami mandilo goranmu. Jana marhitehon niin, palaka, pangabak, apa pikiran nami, gabi hasangapon banigoran mo na mapasingin. Amen. Bugay hita mahatani na ibata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Doma hupasisi salah mo songon hombun. Anjaha songon hombun na manorap dosamu. Mulak maho hubakku, ay audo na manobus ho. Hasangapon ma bani na bata ibabo. Amen. Doma ibogay Tuhan dilo-dilota. Janah doma ibalosi hita. Doma isasap ganup dosata. Janah ipabakit hita. Humbani sagala kuasa ni dosa na mamboban hita. Bani hagulapan, apa hamatean. Doma naik ia husurga, pasirsir ianan bani halak na porsaya bani. Halaniay, bari taon hita ma dear layakni, jana togu hita ma hasomanta na daoh ope humbani Jesus. Hundul Korea. Bapa inang pakon hita haganupan. Doma ijalo hita hasasapan ni dosata. Halaniay patut mahita marolop-olop marmegah marmalas ni uhur manjalo hasasapan ni dosa ay. Puji hita Tuhanta marhitay doding haleluya nomor 340 sada ayat 2. Marolop-olop tondiki ay naung ditobus Jesusi. Marolop-olop tondiki
hita mahatani Tuhan, nagabe epistel na itetapkon bata mingguon, ay na tersurat bani Pangukapon 22 ayat 12 sampai 21. Tonggorma podasdo auro, huboan do upah laho membalas hubani ganup halak romban hubani nani horjahon ni bei. Audo alfa pakon omega, naparlobe pakon napakuni, bonani pakon ujungni. Martuah masagala na memburihi hioni, gabe marhak sidea marupe bani hayu haguluhon ay. Anjaha boy masuk hun horbangan ay hubagas huta ay. Idarat ma anggo baliang pakon sipartabas, pakon parbakis, pakon pamunu, pakon parnaibata nalegan, apa segala nama karusukon, anjaha nama korjahon lalu. Au, Yesus, marsuruh malaikatku bani nasyam, manaksihon on bani kuriain, au do urat pakon marga ni si Daud, bitang buha siang, na marsinal salain. Jadi ia tahu tetuli pakon tunana naima, roh maham, anjana muge aipe ia tahu ma, roh maham, barat ise naurahan, roh ma, nama sihol, ijau ma bahaguluhan ini, seng pala harpang boli. Au manaksihon bani sagala na mambogey, hata ni panjahayon na bani bukuon. Anggo adong na manambahi huzin, tambahan ni naibata mabani hamarsikon na tersurat ibagas bukuon. Anggo adong halak na mangguati hata na ibagas buku panjahayon. Buaton ni naibata marunduheni na nabani hayu haguluhan ini, apa nabani hutan napasigin, na tersurat ibagas bukuon. Ia tahun si saksihon on, tongon, barah do auro, amen, roh maham Tuhan Yesus. Idop inuhur ni Tuhan Yesus ma kasomani na siyam haganupan. Martuah ma na manangar hatani naibata, anjahan na marimbagas konsi, amen. Sonari tangar hitama galangan pujian humbani inang kuriaon. Ya, teruskan hita. Terpuji ma Tuhan, halani holong ni, jana marsangap marmulia ma Tuhan ta, Tuhan Yesus. Ia ma napajagar hita. Paima isaksihon hita hata hapur sayaon tain. Puji hita Tuhan ta, marhite na mandoding hita doding hapur sayaon, na puji maham. Kidung Jemaat nomor 317 ayat 1. Pakon ayat 4. Na puji mahal halani holongmu, ale Jesus namo pajagar hamanami, oh Tuhan, amin. Berilah Tuhan kasih abadi, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Doding kon hita ayatna paopat kon. Berilah Tuhan kasih abadi, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan
siap mahita jongjong. Saksion hita hapor sayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta nohon. Au porsaya bani na bata bapa, pargogo na sutarimbang, na manupalangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni bata na sasadain, Indo Tuhan ta, na tinubukon ni si Maria, sangalape haliapan, marhitay tondo na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkot, mati ang jahay tanong, turun honogoritoru, mulak maunggolu humbani na matay, bani ari patuluhon, naay kusurga, anja hundul isyamu ni na bata bapa, pargogo na sutarimbangin, unjay maiya mulak magira, laho manggolu, bako na dokmat. Au pursaya bani tondu na pasing, bani kuria parsada na mapasingin, parsaoran ni segala na mapasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani haguluhan ni sadokah ni dokah ni. Amen. Undul Kuria. Bapa inang pakon hita haganupan. Doma isaksihon hita hata hapor sayaon ta. Tangar hita lobi ting-ting. Salam hubata haganupan. Horas mahubata Bapak Inang, nama poso, sunai pakon lansia, secara khusus hubani nasiam, na mungkin on OP ongga beribadah i GKP Separang Bulan. Selamat datang hubata haganupan. Sunai pakon nasiam na mendihuti ibadah secara live streaming. Salam hubani nasiam, sonari dasma hita hubani ting-ting, na parlobei ipadas kadami selamat ulang tahun hubani kuria namar ulang tahun mulai 26 Mei das kubani sada Juni 2025. Selamat ulang tahun hubani Bapak Sahman Girsang. Selamat ulang tahun hubani Inang Roslinda Sagala, Inang Leli Darwina Sinaga, Pakon Felicia Anabel Seragi, nama ulang tahun bani 27 Mei. Selamat ulang tahun hubani Bapak Jamurdin Sinaga, Daniel Arsito Purba, Daniel Donglas Purba, Bapak Bernadi Yosia Damanik, Devi Claudia Damanik, Pakon Livia Yael Girsang, nama ulang tahun bani 28 Mei. Selamat ulang tahun hubani Inang Mei Agaveni Dei Sipayung, Pakon Bapak Abraham Arsa Sinaga, nama ulang tahun bani 30 Mei. Selamat ulang tahun bani Kinski Fania Naibaho, Pakon Matthew Fitzgerald Girsang, nama ulang tahun bani 30 sada Mei. Selamat ulang tahun ipadas kanami hubani Inang Reta Stella Rina Raja Guguk, Pakon Margaret Junior Damanik, nama ulang tahun bani sadarion sada Juni 2025. Panjang umur, hidup diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah berikut ini bani hari Minggu on tanggal 8 Juni 2025 aima Pentakosta na parlobe doposiai bani tanggal siah Juni hari Senin iban hita dohoma ibadah kedua aima Pentakosta na paduahon ase haganup petugas khusus ni koordinator ase ipersiapkan ma ibagas nadiar tene ibadah ta. Nah berikut ini pertongguan Jumat 6 Juni 2025 doma adong bani Kortas Tingting ta i sektor Jerusalem i rumah ni keluarga Bapak Jarmaidin Purba, i Bethlehem keluarga Roy Simanjorang,
Betani, keluarga Gibson Purba. Galilea, keluarga Nyonya Situa RH Tarihoran. Jericho, keluarga Situa Yan Saputra Sitio dan sekaligus pangapohon ase hubani seksi-seksi diakonia ase boy homa roh tene. Makedonia Situa Wilser Supayung pakon i sektor pitu, sektor Philadelphia, keluarga Iwan Purba. Nah berikut ini keuangan boy dah kita bani lembar ting-tingta atau padong holi na kurang pas boy menghubungi bendahara Kuria. Warta kegiatan Jemaat na perlobe sermon Kuria Iban hita hari Kamis 5 Juni 2025 masuk pukul 10 pitu wib manakasi ambilan pakon sibasaon bani 15 Juni. Jadi undang doha ganupan anggota majelis, pakon anggota Kuria, isena sihol hita merlajar hatani Tuhan, boy dohoma roh. Pesta sekolah minggu, pakon Manggalang Hulobei. Minggu naroh on 8 Juni 2005, aima pesta ulang tahun seksi sekolah minggu sage KPS, halani ai seksi sekolah minggu do namangidangi bani ibadah minggu hari minggu on, pakon pertonggoan bani minggu on. Sadalin hujai minggu naroh koma Manggalang Hulobe dohita untuk kas sekolah minggu. Manggalang Hulobe, sadari on Manggalang Hulobe dohita koma aima untuk pelayanan UM pakon dana pensiun GKPS. Boidah kita kegiatan inang hari Selasa pakon PA Inang sektor Jerusalem. Nah terakhir ting-ting parlobei pakon paduahon sihol marhajabuan. Sihol marhajabuan aima Eunike Sabrina Damanik, nyombah ni Bapa Situa Emeritus Budiman Damanik, tinubuhkan ni Inang, Bernadet Ida Setiana Sumbayak, pun sektor opat, pakon Kevin Samasa Aditya Sipayung, nyombah ni keluarga Saurta Dat Sipayung, tinubuhkan ni Inang Juliana Purba. Ipasu-pasu marhajabuan bani Sabtu 7 Juni 2025 pukul siah 30 wib i GKPS Hang Tuah. Aima ting-ting bata sadari on, semartonggo hita, tonggon hita, haganup kegiatan saminggu on unduk ma uhur pakon hadirionta, martonggo mahita. Bapa i surga i bagas Tuhan Yesus, malas tumang uhur nami Tuhan, boihan nami marsididahan bohi, anggota kuriamu bani sadari on. Sonai homa pajupah kan nami pakon ham marhitehon ni doding puji-pujian tonggo nami. Bahkan melalui hatamu nasihol ijalohan nami ale Tuhan. Ase marpasu-pasu maham bani perjumpaan nami on. Ase tongon hanami haganupan. Boy semakin dikuatkan, semakin dipulihkan, semakin mendapatkan pasu-pasu hubambu ale Tuhan. Tuhan mertonggohan nami, mertarima kasih hubani piga-piga anggota kuriamu na bertambah umur ni sidia bani saminggu on ale Tuhan. Asih hamba terus na menjaga, manramoti sidia, terutama Tuhan hamba na mamimpin guluh ni sidia. Asa tongon Tuhan lang malembang sidia hu kiri pakon hu kanan, tetapi tetap ibaga sarosuh ni uhurmu. Martambah usia ni sidia, umur ni sidia. Asih martambah koma pengharapan, haporsayaon hubamu ale Tuhan. Bapa surga, martonggo hamahan nami Tuhan. Hubani haganupan pergumulan-pergumulan kuriamu. Mardingat nami hubani piga-piga anggota kuriamu na ibagas na borit ale Tuhan. Martonggo nami hubani keluarga Bapa Jami Purba, Inang Situa Sekata Kacaribu,
na ilubuk linggau. Hadua sisi dia struk ale Tuhan. Memang dauh dosi dia hun benami. Ase hambana masu-masu si dia ale Tuhan. Ibagas haganupan goluh ni si dia, pengharapan ni si dia. Ibagas lansia mungkin galek akula ale Tuhan. Tapi persaya nami. Ham memberi hagogohon ibagas haporsayaon ale Tuhan. Martonggo mah nami hubani Bapa Jamurdin Sinaga. Inang nyonya Rasmidin Damanik. Pakon Bapa Darta Sinaga. Ibagas naborit ni si dia. Nalaho mandalani tindakan dokter, medis, apa pemulihan. Tuhan marpasu-pasu ham Bapa. Haganupan obat-obatan, tindakan dokter, cara mudo inale Tuhan, membahen hamalumun bani akula nami. Halanya Tuhan mangindohan nami hubamu, ase marhitehon ni inale Tuhan, pamalumham si diaon haganupan. Sonay homa nyombah nami misal Girsang, keluarga John Fitra Girsak. Ham homale Tuhan. Nambere hamalumon na total hubani nyombah nami. Yondos kon hanami si don haganupan ale Tuhan. Pakon hanami na ijon haganupan. Pakon mungkin na irumah na lang boy tersebut hanami sada persada. Pamalumham hanami ale Tuhan. Pamalumham kuryamu on ale Tuhan. Terima kasih mabamu Bapa. Sonay homa pergumulan-pergumulan nalegan. Nama poso ibagas perjuangan uas pakon skripsi atau tugas-tugas nalegan ham humana masuk-masuk dia oleh Tuhan. Bahkan juga pergaulan ibagas muda-mudi. Tuhan menginduhan nami oleh Tuhan. Ham nama mimpin nama poso nami on oleh Bapa i surga. Asulai lepak lakah ni si dia oleh Bapa. Tapi gabe pasu-pasu si dia. Marhitehon ni kesaksian hidup. Kesaksian cara berteman. Pacaran. Holong atemu Bapa di surga. Si dia ondo nagabe pemimpin-pemimpin masa depan gerejamu. Holong ma atemu ale Tuhan. Hama namak kasumani hanami haganupan kuryamu. Asulang lepak hadami ale Bapa. Tapi ase tong-tong tundoy muna pasing. Nadop adong bani hanami halak na porsaya. Tongon-tongon itangar hanami. Buhay hanami kerjasama dengan baik dengan tundoymu. Ase membayan guluh nami. Sitong, pasing, kudus, itu tengah-tengahmu. Sonay homa orang tua nami lansia. Ibagas sagalekon ni si dia le Tuhan. Ham masuk-masuk si dia. Gogoh na humbamu. Hati yang gembira. Pengharapan yang kekal hubani hatamu. Aido membahin gogoh nami. Gogoh ni si dia. Semangat ni si dia le Tuhan. Ay mapatambah kama le Bapa. Holong maatemu Tuhan. Bani haganupan rencana-rencana kerja ikuriamu. Martonggo hanami asiham nama kasomani haganupan. Ibadah pemuda hari Rabu. Ibadah parinangon inang hari Selasa. Pea inang sektor Yerusalem. Pakon pamasu-masuon nih. Nyombahmu bani ari Sabtu naroon. Yondos kon hanamin haganupan ale Tuhan. Asiboy mardalan ni bagas nadiar berkenan hubani Tuhan. Yondos kon homa hanami homa kelanjutan ni ibadah nami siang on. Hatamuna sihol ipadas melalui penginjil nami pakai ham inang on ale Tuhan.
gabe saluran pasu-pasu huban nami haganupan. Terima kasih mabamu Bapa, holong maatemu huban nami, pardusa na bagal doha nami. Marpanganjuham, ampuniham hanami, asitalup hanami, gabe anak-anakmu. Ibaga Yesus Kristus kanami martonggo. Amen. Bapa inang pakon hita haganupan. Isa dari hita do, bahasa hita jolma nagalek. Seng margogo hita mandalani goluh taon. Anggulang marondos gomos hubani Tuhan. Janah mengajamkon hatani Tuhan. Ase pasirsir hita uhur pakon pikiranta. Lahu manjalo hatani naibata, nei padasni inang penginjilta. Mandoding hita, humbani buku ende nomor 712, Haleluya nomor 338 ayat 2, Kidung Jemaat nomor 412 ayat 3. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku, bagimu selamanya. Dodingkon hita, ayat na patulur. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku, bagimu selamanya. Bagimu selamanya. Martonggo mahita. Ibagas ido pakon holong niya temudo Tuhan guluh nami. Terlebih bani panorang on. Ang guboyhan nami irumahmu nama passing on. Marhasa daun. Mamuji pasangap konham.
Totuhaganupan ay marhitehon ni holong mudo, nadob ipaundoskam, marahut hanami kuriamuin. Pasu-pasu hama hasadaon namyon, ase toguh, ase ulang urah rotap, marhite bagai-bagai ni namasa, na ialami hanami, napagati soluk, terjadi itongah-tongah ni guluh nami. Tuhan, age hatamu secara khusus nasihol jaloon nami, porsaya doha nami, hatamuin tetap memiliki kekuatan natar sulur, ibagas guluh nami marsada-sada. Aselang ongga lang sanggup hanami, mandalani pakon makorjahon guluh nami, anggo tetap doha nami tangi, bani hatamu naturus maparsahapkon hanami bani guluh on. Terima kasih ma Tuhan, ibere hanami uhur pikiran nami, nagabe ianan ni hatamu, nasihol jaloon nami bani panorang on. Ibagas Yesus Kristus, hanami martonggo hubamu. Amin. Ambilan bata bani panorangon, tersurat bani Psalmen bindusia pulupitu, ipukahum bani ayat sada, dasu bani ayat 12, ase perikirik hitama ibaga suhurta sonon matar surat bani bibelta. Raja namar jumbalang do Jahoba. Jahoba do raja, mar surak-surak matanohon, mar malas niuhur masagala pulau, hombun apa nagolap, maripotipot do manginggotisi, hapitoron pakon uhum do, onjolan ni hotakni, mardalan do apuy ilobeni, laho mambois kon imbang ni inggot, hilap ni do manundangi dunia on, ididah tanoh maay, gabedugur, dolok-dolok malala songon lilin ilobe ni Jahoba, ilobe ni Tuhan ni sabtanoh on, langit mangambilan kon hapit toron ni, anjaha sagala bangsa mangidah hamuliaon ni, maila do sagala si sombah gana-gana, halak na marmogah-mogah bani si sombahon ni, ningon marsombah bani, do sagala na ibata. Mamboge ay marmalas ni uhurmasyon, marolop-olop borujuda, halani panguhummu, ale Jahoba. Ay hamdo ale Jahoba si timbulan in, atas ni sabtanoh on, gijang tumang doham, iatas ni sagala na ibata. Ihaholongi Jahoba do na makagigihon na masambor. Iya do naman ramot kon tonduy ni na hinaholongan ni. Anjaha ipaluah do si dea humbadi tangan ni parjahat. Marsinal saldo nalihar bani halak parpitor, anjaha malas niuhur bani si bujur uhur, marmalas niuhur manasyam, ale parpitor ibagas Jahoba, anjaha puji nasyam magorani, napasing in, tibarjay madasni, horas mahubat taganupan bapa pakon inang Rosina Maposo. Iya, topikta makatahon Jahoba do raja. Jadi anggo isobut ijai Jahoba do raja, tentu sudah banyak seleksi yang dilakukan untuk mempertahankan ataupun untuk seseorang itu bisa ditempatkan menjadi posisi ni sahalak raja. Lang besongo-songo kita onay, lang besongon kalas-kalas tahun be naginoran raja ay. Tetapi
nini ijai raja aima sebutan penguasa tertinggi untuk suatu kerajaan na memiliki kekuasaan secara mutlak tanpa ada batas dan tanpa diatasi segala sesuatu kecuali mara undang-undang pakon peraturan na maningon idalan konni anggo secara harajaon duniawi, kerajaan duniawi. Nah hita haganupan ipadomu hita anggo Jahoba do raja pakon topik ni mingguta na makatahon Saudi na berarti ijai tangihon hamma ale Jahoba dilo-dilo na hupadason maidop mauhurmu hubakku. Jadi formulasi ay humbani Psalmen 27 ayat 7. Saudi na mararti tonggo ni halak na porsaya doon. Jadi elek-elek permohonan doa tonggo ni halak na porsaya na ipadas subani Tuhan sebagai raja. Ipadas subani Tuhan sebagai raja sang gagoluh ni mandopakon bage-bage ni sitaronon namahol. Dia bergumul dengan syarat ibagas goluh ni. Maka dia berseru, bermohon kepada Tuhan supaya Allah sebagai raja itu siap untuk memberikan permohonan ni. Jadi ai mahadomuan ni Saudi pakon ni raja naibata sebagai raja ai. Jadi Saudi ai patuduhkon hapor sayaon di sasada halak. Jadi anggomar Saudi ham tanda di napor saya do ham ibagas guluhmu. Anggomar Saudi ham marhite bueni pergumulan pakon mungkin perenungan hidup nagati terjadi ibagas guluh tahun. Itu merupakan hal yang baik, merupakan hal yang ungkapan iman pakon hapor sayota hubani Tuhan. Jadi halak namar Saudi sekaligus doai mengakuhon bahasa langdong gogoh naboy iahapkon ni mangurupisi. Langadong kekuatan naboy manolongsi humbani bagi-bagi ni kondisi kehidupan nasarat dengan tekanan-tekanan bani goluh ninokan ai. Halanyai do hapor sayaon ni hubani Tuhan do na mangojur aseroh ia mangindo pangurupion. Jadi ahado na mendorong, ahado na melatar belakangi hita kuriani Tuhan sehingga kita datang kepada Tuhan untuk memohon, untuk meminta pangurupion pakon pertolongan. Hita haganupan tutu aima keyakinan hapor sayota na bulat na utuh pitah hubani Tuhan hasa. Kita ganupan Bapa pakon inang na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Itongah-tongah ni dunia on goluh na semakin bergejolak. Dekat sekali dengan kita berita-berita buruk, berita-berita na negatif. Na kadang-kadang mungkin anggo ipahom barhita ai na masa kejadian lang membangun iman hapor sayota. Bahkan mungkin bisa mempengaruhi sepertinya iman kita itu semakin kerdil, semakin kecil. Itongah-tongah nih keadaan na lambin roh bueni permasalahan pakon persoalan nokan ai. Ekonomi na semakin mandek, lingkungan yang semakin rusak, keluarga mungkin na semakin marsibuan uhur nih pakon pikiran nih dan lain sebagainya. Pakon nalegan ai, haganupan ai seolah-olah menempatkan kita semakin kecil, semakin tidak terlihat apa yang bisa yang akan kita lakukan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Bani keadaan na hampir-hampir masih danokan situasi ni lingkungan pakon pargoluhan ni dunia on. Tapi itongah-tongah ni haganupan ai
anggoy didak kita humbani pesalmen 17 on, boydo muncul sukun-sukun, adong openay na tongon-tongon memegang kendali untuk diharapkan bisa memperbaiki keadaan-keadaan nadup hampir maseda ai agi secara pribadi. Tene, itong-atongan di dunia on, itong-atongan ni pargoluhan ni sada-sada keluarga. Ketika menuju hubani ambang yang hampir-hampir lang besongon nai harusukon kita. Nah terjadi. Adong ope kira-kira tangan-tangan yang bisa benar-benar mengendalihon ai aselambin menuju hubani arah nalubidear. Totu pesalmen on menjawab ai dengan pasti. Mazmur ini menjawab itu dengan pasti bahwa Tuhan adalah Raja. Jadi anggo Tuhan ai Raja, totu tunduk hubani doha ganupan. Bahkan Tuhan itu yang dikatakan Raja bukan hanya merajai gereja, tetapi merajai alam semesta. Aido membahin pernyataan nokan bahwa Allah itu adalah Raja, lang sekedar keyakinan religius tumang, tapi itu merupakan deklarasi iman yang sangat kokoh. Anggo yaku hokam do bapa inang, naibata do raja ibagas goluhmu, totu iboto ham do hujaham marsuhutan. Anggo yaku ham do bapa inang, sonai agena baposo. Kalau Allah itu adalah Allah Raja kita, maka kita tahu kita akan datang kepadanya dan tunduk menempatkan diri kita di bawah kekuasaannya. Anggoy tandai hita, anggoy botoh kita, anggoy jelas do bata peranan ni Raja ai. Halanya ai do nininokan ijai bahwa pengakuan ai lang sekedar keyakinan religius napor saya, tapi ini itu merupakan pengakuan iman yang sangat kokoh. Halanya ibalik ni badai hidup nokan ai dong do tahta ilahi nalang ongga goyah. Ondo na menjadi malas niuhur bata. Adong tahta, adong raja nalang ongga tergoyahkon agepe haganup na dunia on mungkin goyah. Kalau kita memang menjolom, mengimani bahwa Allah itu sebagai Raja na markuasa, Raja na mamarentah, ibagas gok keadilan, pakon hasitongan. Alanyai igoran dohoma pesalmen 17 on ay mas pesalmen bagian kelompok pesalmen kerajaan. Jadi pas do ahana yungkap kon bani teks ni ambilat tahun sa sitong ni naibata sebagai raja yang berdaulat, raja na marjumbalang. Jadi langku boto terjemahan ni bahasa Indonesia, raja yang berdaulat, lalu raja na marjumbalang. Kan ahama kira-kira menurut Nasyam kelebihannya itu sehingga igoran naibata ai raja na marjumbalang ataupun raja na berdaulat. Totu haganupan dohita memahami raja na marjumbalang hunjon boto hota pabua pesalmen sihol mangarahkon membubai membawa semua orang Rosinatinopa naleganpe asemar sombah mabani naibata ibagas panandayon na sitong. Jadi aido tujuan ni pemazmur. Kalau dia memasmurkan Mazmur 97 ini supaya semua orang diarahkan untuk mengenal raja itu dengan baik. Bahkan bukan hanya pengakuan kepada bangsa Israel ketika itu, tetapi juga kepada seluruh ciptaan nih. Jadi haganup natinopape manaksihon bahasa naibata ai mas sebagai raja na marjumbalang jupah doai bani ayat sada. Nini
Jehovah do Raja. Anggo Jehovah Raja, dipahami dia membawa kesejahteraan, dipahami dia membawa kenyamanan, dipahami dia membawa kebaikan. Maka halak na mga hapkon naman jalohon raja ay nini marsurak-surak matanohon. Hitahaganupan na hinarga ni Tuhata, gatido anggo hita mga hapkon kita maunya bersorak-sorak sendiri. Marmalas niuhur sendiri. Kan naido kan? Namin ang guboy ulang biadong hasusahan bata. Habi ang gubani teks ni ambilat taon, lang sukup pitah jolmain na marsurak-surak. Tapi dihut do tanoon, dihut do sagala pulau, maningon marmalas niuhur. Lalu kalau kita bertanya, bani panorang on, marmalas niuhur ope pulau-pulau nuan? Ninihitanokan konteks ini lingkungan kita sudah semakin berbahaya, sudah semakin rusak. Marmalas ni uhur ope pulau-pulau. Anggo manurut nasiam, manotor-notor ope mandoding-doding ope manuk-manuk. Nah hadong go manurut nasiam. Ihan-ihan ibagas laut kira-kira masihkah mereka berkembang marbagal, berkembang biak domu hubani na iharusukon ni Tuhan? Bahat manadok moru. Banyak yang sudah merosot humbani haganupan ay. Tapi ini bani teks ni ambilat tahun HP pada dasar ni bani mukah ni ihatahon ijay, anggo Jehovah do Raja ay, marsurak-surak matanohon, marmalas niuhur maho masagala pulau, gok ibagas hahormaton, pakon ibagas na pasangapkon Tuhan ay. Onma keajaiban ni naibata sebagai Raja ay. Bayangkon hita. Hombun ayat 2 das subani ayat 5. Hombun apa nagola maripot-ipot do manginggotisi. Anggo pala hita sononto tu biaran mahita buraon. Kan naido, biaran mahita. Jangankan untuk nagolap maripot-ipot, mati lampu lah sejam 2 jam sudah banyak keluhan. Bersungut-sungut, media sosial akan timbul, mati lampu terus nih kan, atiga dogara lapon nih, dicurhatlah segala aha kan, naido, tokindup ay, hape nini bani teks ni ambilat tahun, naibata na jagiah ay, raja ay ihatahon, sukup dohaganupan isekitar ni, benda-benda tatang atur ni, haganup na adong itanohon nini ijay memperlengkapi hajagiahan kerajaan nini bataay lambin hormat, lambin tunggung, lambin ipasangap, lambin i paondos subani na patut parbagianan ni. Jadi kalau kita memang menyadari bahwa Allah itu menjadi raja kita, maka berikanlah apa yang patut menjadi bagian Tuhan kita itu. Ahaduna patut, hasangapon. Raja najagiah, raja yang berdaulat. Ulang at tarsonay, laurorah raja, hanggo huinga kinan sanggaro, sanggawali kota ope Pak Bobi Nasution, kan naido kan? Aido ge? Butuh kita manaha persiapan tahape ia rotok kitumangdo. Kan? 3 jam do sangot dege. 3 jam. Hape hita pa'y mahon adong manamilasan. Kan? Milasan, berpanas-panas pun ditahankan. Masih wali kota yang mau datang. Kan? Hormat, cenges, haganup, lang na salah. Tidak. Tetapi kita mau sebutkan, jangan-jangan ibagas goluh tahun sudah menyusup kadang-kadang ahanagati menggeser kedudukan ni Tuhan ai marhite kehidupan ta sehari-hari. Seringlah mungkin terjadi
penyusup-penyusup di dalam kehidupan kita untuk merampas hamuliaon ni Tuhan ai, marhitehon ni keinginan-keinginan kita yang berlebihan. Keinginan kita yang mungkin berlebihan untuk mencapai target sesuatu dalam kehidupan ini. Terlalu ambisius, terlalu ingin menunjukkan siapa kita itu. Boy doai boy, tapi ulang halanyai ibuat igeser ham harajaon ni nay bata ay gabe naman rajai lang benay bata ibagas goluhmu, tapi keadaan, keinginan, kuasa, duit, jabatan pakon ay mando. Makanya marpala-pala marmudumu, marpala-pala berjuang sampai habis-habisan supaya bagaimana. Boydo marpala-pala silakan. Tapi diingat kita sadado hukum ni ulang sampai ay haganupan membuat manako hasangapon ni raja ay ibagas guluhta. Jangan sampai mengambil hasangapon ni raja ay ibagas guluhta, marhite ambisi na berlebihan mungkin sampai lang ibotoh kita naijana sitong, naijana patut, yang mana yang layak, yang mana yang tidak layak. Mestini ketika kita melihat Allah itu sebagai raja, kita harus bisa memilih dan memilah yang mana yang bisa, yang mana yang tidak bisa, mana yang layak, mana yang tidak layak. Ulang ipados haganupan. Ulang ipados haganupan. Tene. Age ibagas na mengambil keputusan hidup tapi to tumaningon na dongdo na sonay ay kan. Halanyay do anggoy hatahon ijay bani ayat dasubani ayat 4-5 ay kan hilap ni do manundangi dunia on. Ididatanoon maay gabe dugur. Bayang ko kita. Tanoh na koko peboy dugur. Lalu apa yang bisa tahan di hadapan tahta daripada raja itu? Dolok-dolok malala songon lilin ilobe ni Jehovah. Dolok-dolok malala. Padahal dolok-dolok itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Tapi nini ijon ilobe ni Jehovah malala songon es krim cair. Nah idoge songon es krim duai kan? Cair, dolok-dolok lo, bukit-bukit, boy malala. Apalagi mahitaon. Apalagi mahitaon. Halanya itu sa sitong ni marhite nadob itekanhon pemasmur on, ipatakas pemasmur on, sonahan ay bataay, ibagas naman jadihon, ibagas naman o pahaganupan, nini ijay, ulang benamin adong nalangra, ibentuk, ulang benamin adong nalangra, tunduk, ulang benamin adong nalangra, mamberekon, ahado natalup bani raja ay. Anggoy banding kon kita bani ayat onom. Langit mangambilan kon hap itoron ni. Anjaha sagala bangsa mangida hamuliaon ni. Dumasonay jenges ni. Tapi bani ayat pitu, maila do sagala si somba gana-gana. Halak na marmogah-mogah bani si sombahon ni. Ningon marsombah bani do sagala na ibata. On maperbedaan ni. Bani halak na manomba gana-gana ataupun penyembah berhala, bentuk patung-patung, ukiran-ukiran dan lain sebagainya. Nini upah ni langadong sia-sia percuma, tidak ada gunanya berlelah-lelah. Halanyaha aidop nini semuanya harus kembali tunduk dan bersujud ke hadapan Tuhan. Bersujud ke hadapan Tuhan. Tutu hita haganupan ase hita pe boy menghindari nalang iharusukon na ibataba ni guluh taon. Tanda-tanda hita na menjadi nadok mengaku Yesus ay sebagai raja na berdaulat bani goluhta. Tutu tadi ko kita ma benci hita ma na benci ni Yesus ay. Adong do na benci Yesus? Adong do na benci ni Jesus igarejaon? On porludon ke.
Adong do kira-kira manurut nasiam na ibenci ni Jesus nalang iharosukon Jesus igarejaon? Lang? Nahado tongon. Adong do kira-kira na ibenci ni Jesus? Adalah. Ahamaay. Ginro. Ahado ginro. Betul na siyam do ginro? Lang? Tuan, lima lang ibo to na siyam. Huli mara na siyam. Iya, artini adong do na ibenci ni Yesus ibagas gerejaon. Bahkan mungkin ibagas dirita. Adong do na lang iharosukon Yesus. Pasti ada. Ego. Ahadupe. Keakuan. Ahadupe di banari. Bahatupe. Tene. Bahat. Ay mara na maningon ibenci hita homa. Ase sadalan ge, ase tunduk bani na isobut teks ni ambilat taon bahwa raja na ibataay ay maraja na marsangap na marmulia ibagas parguluhatta. Halanyay tubat tahaganupan parpudi sa hali teks ni ambilat taon itutup marhite penghiburan. Itutup marhite penghiburan penguatan apo-hapo anggo ihatahon ijay bani ayat walu pakon ni ayat siya mambogi ay marmalas ni uhurma Sion. Sion ay matempat Jerusalem Allah memerintah bani sagala naporsayain. Bani tempat untuk memberekon ataupun manguhum. Tapi ini halak namang goluh sadalan hubani harosu ni naibata, ibagas na pitor, ibagas na saluju, ibagas bulus nyuhur, nininokan, marolopolop do iya, ibagas goluh ni. Halanyaha, panguhum ni naibata. Otik nari ida kita ijon, biasa ni anggo secara parduniaon lang marosu hita anggo adong uhuman. Tidak suka kita itu. Kenapa? Halani pangahap taborat do hukuman ay. Makanya kita memilih menghindar. Bahkan kalau bisa mengelak. Anggoboy berusaha do kita menutupi supaya kesalahan itu kalau tadinya itu harus dihukum. Kita berusaha untuk lari. Bahkan mungkin untuk menyembunyikan kesalahan itu. Supaya tidak dihukum. Halani memang menyakitkan do hukuman ay. Tapi anggobani umat Tuhan. Hukuman itu justru bagus. Bagus do hukuman ay. Age hubani nyombah nami. Age hubani nama poso. Bagus do hukumanay. Ulang mitor alergi ketika orang tua mungkin mengadakan hukuman. Masih bagus. Halani ketika hukuman ay. Nini nama dear maningun bertahan ijay. Nama jenges itu maningun terus terjaga. Tapi nama sambor nalang madear ay. Maningun tumbang. Maningun talu do. Bani penghukuman ay. Halanyay do. Hukuman ay, jenges do ay, ibagas guluhta. Dukosyay na parpudi sahalian, ihatahon ijay, ihaholongi Jehovah do na makagigihon na masambor. Anggon lang tarkahuahitaon. Hukum alam, hukum Allah adalah setiap orang yang tidak memberikan dirinya untuk melakukan hal-hal yang cemar, yang bisa menodai hidupnya menjadi berdosa, maka ihatahon ijay, ihaholongi Jehovah doai. Totu haganupan kuriani Tuhan bani panorangon, siholdo ihaholongi Jehovah. Siholdo ihaholongi Jehovah. Halanyay, jaga hita maguluhta, tarlobih maay anggo ipadomu hita bani buku pangukapon ay, ase ulang tarmela, ase ulang tarbador, bahkan bani ayat siap pangukapon 22 ay ihatahon, ase ulang ibuat hitaon humbani haguluhan, hayu na itongah-tongah ni haguluhan ay. Ibuat kan? Ang wadong na manambahi, ang wadong na mangurui, ibuat mahuntongah-tongah ni hayu haguluhan ay. Jadi lang marosu hita ibuat. Lang marosu icabut Tuhan ay.
Icabu Raja Namar Sangap Ai, status kita sebagai anak-anak Allah yang akan memperoleh kemuliaan ibagas harajauni. Maka jadilah hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan kesetiaan bani naibata. Na terus menjaga hapasingon, na terus menjaga uhurta ibagas na kudus dan suci mangalo-alo parrohni Raja Simagira ai. Ase haganupan kita marbagian bani iyanan na dop ipasirsirni tuhatta ai bani sagala na porsaya. Amin martonggo mahita. Terima kasih Tuhan Yesus, bani hatamu, bani firmanmu, nadop ondos kuban nami. Iha porsayai hanami do Tuhan. Marhitehon ni firmanmu in, margogoh terus hanami, mandalankon goluh nami siganup ari. Agepe bue tantangan, agepe bue hamaholon. Tapi gok do haganupan in ilobe-lobemu. Tunduk takluk do in ilobe-lobemu Tuhan. Halani ailang pala habiaran nami bein. Halani doma ibereham huban nami. Gogoh pakon ni kekuatan natar sulur. Marhitehon ni hatamu naturus menopang menguatkan hanami ganup marsada-sada. Asesona hape namasa na idopakon hanamion. Tuhan tetap iakui hanami. Berdaulat ibagas guluh nami. Namambain nama diar. Namambain nama jengis. Namambain haganup. Jengis bani panorang ni. Nasihol inikmati hanami. Bani guluh nami si ganup ari. Tarpuji maham Tuhan. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Paima yondoskon hita galangata, tangar hita malobe hata ni naibata, nagabe onjolan batala homanggalang, ay manatar surat bani Heber 10 tolu ayat 10 mambahen nama dear, apa namar si bere-bere, ulang mahalupahon na siyam ay galangan na sonay do iharosukon naibata. Sonari ondos kon hitama galangata sambil singer mandodingkon. Di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan
Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Riap mahita jongjong, martonggo mahita mangundus kun galangata hubani Tuhan. Secara khusus itonggohon hita sahalak inang samyana boru purba na ikut ibadah kun YouTube ase ibagas parnaburiton ni Tuhan adong batu iginjal Tuhan urupiham iya tutuduma sedang proses pertambaran bereham hubani hamalumon marhite tambar nai pargunahon niin boy ia podas malum songon na somal pulih keadaan ni inang ai marguguh anjaha marsemangat ia mandalani rosi manuruskon guluh ni siganup ari. Ham Tuhan nai bata Bapa parholong ate na tarsulur. Terima kasih mabani pasu-pasumu na tetap ipasirsir hamban nami. Nuan ipasisi hanami pasu-pasuin gabi galangan nami. Tanda malas nyuhur apa hatarima kasihon nami. Jaloham magalangan namion. Gabi galangan namisbo ilobe-lobemu, bahen hatotor sani horjap angidangion, irumahmu, bani hurang lobih ni panggalang konon nami, marondos duha nami, marhite uhur na borsih mandopakon ham. Bamu o Tuhan manombah awon. Bamu o Tuhan. Bapa nami na inaguriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharosuh nyuhurmu, inaguri tongahon songon na inaguriatas. Bereham maban nami sadarion haguluhan ari-ari, sasapham madosa nami songon panasap nami, baridosa ni hasoman, namardosa dopak hanami. Ulang hanami bubayham huparlajuan, palua ham mahanami humbani pangago. Ay ham musipada haraja, manasyam, janah pindah hinasyam manamadear, ulang manajahat, ase manggoluh nasyam, ase tongon ma, Jehovah na ibatase baut hasoman nasyam, songon na hinatahon nasyam. Jalo hitama pasu-pasu, humbani Tuhan na ibatata, ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibatama hita. Isondangkon Tuhan na ibatama. Buhini hubata. Jana maidop mauhurni. Mangidah hita. Idopakon Tuhan na ibatama. Buhini hubata.
jana ipasorap madameni bani tonduit tabe. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Hubat Haganupan. Shalom.